Jangan menghuleng, Rom. Aku beri satu permintaan. Kamu mau apa? Yang beli baju dulan, nu loba diskonan. Ikuti gerakanku, Rom. Let me change your mind. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Always. Let me change your mind. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. Let me change your mind. Wherever you go, wherever you stay. Ceteges ngajaran iya. Jadi itu ngadon di ajaran. We harga teh nyaho ieu teh. Ini lagi diskon 50%. Hah? Diskon 50%? Iya. Maksudnya kumaha? Diskon 50% dari harga sana, nanti bagi setengah, jadi bayarnya setengah aja. Karena setengah nak. Iya. Aku 50%. Berarti 50 dibagi 100 dikali harga. Gitu meren. Ya heueuh atuh. Wah, aing mah ciri sih neng tara ngahakan kepala sekolah teh kitu. Murah atuh nya. Teh bungkus. Ari ieu teh kabeh diskonnya 50%. Semuanya all item, Ibu. Hah? All item. Nah, sih nu hideung maksudna? Bukan all item itu semua barangnya. Oh, all item teh semua barangnya sugan aing nu hideung hungkul. Ini kesini semuanya. Iya. 50% mayar setengahna gitu. Ya, betul. Ampun, bungkus. Belanja di Ramayana. 80% diskonnya, pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana, pulang mudik gemilang berjaya, bawa berkah untuk keluarga. Ramayana. Lebaran dahsyat murahnya serba 50.000 di Ramayana. Pokoknya yang kemarin belum kebagian, gerakeun deui, gurudukeun, didikeun, gibrikeun tanggal 6 Maret nepi ka tanggal 8 Maret 2025 di Ramayana. Let me change your mind. Wherever you go, wherever you stay. Gus. Don't you forget. Gus.